ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 byahindutse byabaye ibindi ndetse byahinduye isura kuri kote ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Iburasirazuba. Situation ihagaze ite muri iki gitondo cya kare? Uramenya akantu ku kandi umuroko ifoma natubwira uko situation ihagaze nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanze ibihano ku basirikare bakuru b'igihugu cy'u Rwanda. Umugaba mukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Mubaraka Muganga yavuze yuko ikiguzi icyo ari cyo cyose cyatangwa ariko umutekano ukaganza ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Uramenya byinshi ku byo yatangaje ndetse ubona yuko nyuma yuko bahawe ibihano aribwo atangaje amagambo akomeye. Mu nkunde rero tuze dusasanure buri kimwe icyo ari cyo cyose, turebe akantu ku kandi, turebe ibyo Mubaraka yakomeje agarukaho. Ni munyemere rero tuze tumenye uko byifashe kandi umenye uko bihagaze sahi muri iki gitondo. Ziba update n'ubundi nkuko tuba twaragiye bibagaragariza. Ni mu nkundi rero tutwanzike mbere yuko twanzika ariko reka tubanze tubashimire mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi namwe muje bwa mbere ni mukande subscribe bityo mwiyongere mu muryango mugari w'abadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Abakunzi bacu badusabye ko tuzadukubita tubangura, ni nacyo kiye kuja kibaho, nukurasa ku ntego twirukanka. Rero nje muri kumva ndi Damien Habumugisha, ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Mbere yuko wenda tuvuga ibyo General Mubaraka Muganga ducire mu mpfunyapfunya axe ugiye kutujyanaho n'ibikomeje kwibazwa n'abatari bakeya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'imirwano iri muri Sud Kivu, Nord Kivu ndetse muri aka gace kaza Kabinga ndetse n'aha muri izi nkengero za Goma, muri Rucuro n'ahantu henshi hatandukanye. Tuje tukaramburira amakuru atandukanye y'ibiri kuhabera bijyanye n'imirwano iri guhuza hagati ya M23 ndetse na FARDC na coalition bari kumwe. Ubona ko ibitero mu duce dutandukanye bisa naho byahinduye isura cyane ku ruhande rwa FARDC. Ubona ko harimo n'ikintu kidasanzwe cyo kuba hari ibice bari kwigarurira bijyanye n'uko ubona ko ari operation nshyashya bamaze gusa naho bategura zitandukanye n'uburyo bajyaga bakoresha mu gihe gitambutse. Yes, Bwana Bizima, nkundira tukomeze turebe uko byifashe aho nyuma y'uko n'ubundi mu minsi yashize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze iminsi ibyinira ku rukoma, ariko bitewe n'ibihano bahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahaye bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Rero maginga ya sahi General Mubaraka Muganga yavuze ko bakwemera bagatanga ikiguzi cyose ariko yabicishe mu buryo bwa gisirikare, aho yavuze ko batanga abasirikare abagera mu 1000 bakagwa ku rugamba ko bitangira umunyarwanda umwe. Ni ijambo rikomeye General Mubaraka Muganga yatangaje ku munsi w'ejo, n'ubundi byari ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ibi ngibi uyu mugaba mukuru w'igihugu ndavuga cyangwa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yatangaje ko zakora byose birimo no gutanga ubuzima bwazo kugira ngo umunyarwanda abeho neza kandi atekane. Ubu butumwa yabutangiye mu murenge wa Ngarama w'akarere ka Gatsibo ku wa 9 Werurwe 2026 ubwo inzego z'umutekano zatangiraga ibikorwa bihuriweho byo guteza imbere imibereho y'abaturage bizamara amezi agera muri 3. General Muganga yasobanuye ko ibikorwa byose by'ingabo z'u Rwanda bigamije kurengera umunyarwanda kuko zakwemera zigatanga n'ubuzima kugira ngo umuturage abeho atekanye. Yaragize ati ubundi mu mibare ni ibintu bitabaho, ariko kugira ngo mbereke ko abaturage b'u Rwanda mukomeye twakwemera n'abasirikare 1000 tukabohereza ku rugamba bakahagwa kugira ngo
umuturage umwe gusa w'u Rwanda abeho. General Muganga yatanze ubu butumwa mu gihe bimwe mu bihugu byo muri Amerika n'i Burayi bikomeje gushyira igitutu kuri iki gihugu kugira ngo gikureho ingamba z'ubwirinzi cyashyize ku mupaka kigamije gukumira ibitero by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abafatanyabikorwa bawo. U Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi ku mupaka nyuma y'ibitero byagabwe mu karere ka Musanze muri Werurwe, Gicurasi na Kamena 2022 byagizwemo uruhare na FDLR n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ngamba zatanze umusaruro ukomeye kuko zagabanyije ubukana bw'ibisasu byarashwe mu mujyi wa Rubavu muri Mutarama 2025 kuko ibyinshi byapfubirijwe mu kirere nubwo byatwaye ubuzima bw'abaturage 16. Tariki ya 2 Werurwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abasirikare b'u Rwanda barimo na General Mubaraka Muganga kubera ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe. Mu kiganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda cyabaye tariki ya 7 Werurwe, Perezida Paul Kagame yashimangiye ko impamvu ingamba z'ubwirinzi zagumyeho ari uko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze gusenya umutwe wa FDLR ahubwo igakomeza kuwufasha no kwifatanya nawo. Perezida Kagame yagaragaje ko yari yiteze ko u Rwanda ruzakomeza kwikorezwa umutwaro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ko mu gihe biba kubera ko ingabo z'igihugu ziri kurinda neza umutekano w'abaturage n'imipaka, ibyo bitazazica intege ahubwo ko ari ishema kuri zo. Ubushakashatsi bwo muri 2025 ku miyoborere bwakozwe n'urwego rw'imiyoborere RGB buzwi nka Rwanda Governance Scorecard RGC bwagaragaje ko inkingi y'umutekano n'ituze ry'abaturage biri mu byishimirwa cyane kuko bifite amanota 90.2%. Mu byagendeweho kuri iyi ngingo harimo kubahiriza umutekano biri kuri 90.12%, umutekano w'igihugu uri kuri 90.12%, n'ituze ry'abaturage n'ibyago biri kuri 86.78%. Ngayo nguko rero General Mubaraka Muganga yari yifatanije na bamwe mu baturage muri biriya bice bya Ngarama, aho ngaha ni mu karere ka Gatsibo. Ngira ngo urumva rero amagambo yatangaje atandukanye n'ibikomeje kugenda byibazwa n'abatari bakeya bitewe n'uko magingo aya ibintu bikomeje kuba bibi cyane, kandi noneho impamvu mbanzanye ano makuru ni ikibazo gikomeje kuko kuba hafi neza n'umujyi wa Goma kwakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda, ndetse urumva yuko wenda aba ariho turi buhe dukubitira ku ikubitiro kugira ngo tumenye uko situation iba ihagaze kandi mumenye akantu ku kandi k'ibigo bikomeje kugenda ndetse niba bikomeje kugenda bigaragara. Bwana Bizima rero ngayo nguko ibyo ni byatangajwe n'umwe mu basirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Uwo ni umugaba mukuru n'ubundi w'ingabo z'u Rwanda, ndetse wafatiwe ibihano bitewe n'iyi ntambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Bizima rero twinjije ku mirongo y'imbere y'urugamba, utubwire uko situation zihagaze saha iyi ngiyi. Yego, reka turandukire muri Masisi, aka gace k'akazinga kagaragaramo imirwano kuva ku munsi ugera ku uyu munsi ni uwa gatatu. Ari agace karimo imirwano kandi inakomeye ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ayo 23, ubu hakaba ari no mu biganza bya FARDC, ariko imirwano igikomeje kuko ubona ko ayo 23 yanze kugatakaza cyane, bijyanye nuko ubona ko kuba bakisubiza bavuye kure byabagora cyane. Uzi ko n'ubushize ariko byagenze ko kabagoye ndetse intambara ikamaramo hafi iminsi igera muri 2 kataraborwa. Rero ni ikintu gikomeye cyane, ubona ko kugatakaza bya burundu kuri M23 yaba ari ingorabahizi cyane, baba batanze support ikomeye cyane kuri coalition ikomeye cyane, ubona ko igizwe
n'abasirikare benshi kandi huriyemo n'imitwe myinshi kuko harimo umutwe wa FDLR, FARDC, Nyatura ndetse ziri muri kategori 3 zirimo Fariko ndetse n'indi mitwe 2 itarabashwa gutangaza amazina yayo. Hakaba harimo FDH, harimo uwo bita Matata Macano ndetse ubona ko ari coalition iri mu basirikare barenga mu bihumbi 3. Urabona rero ko ari ikintu gikomeye cyane kugira ngo aka gace kabashe kugenzurwa na FARDC mu buryo bakigaruriye kunzongera kugakuramo coalition. Ibintu bigoranye cyane byatwara umwanya kuri M23. Ariyo mpamvu ubona ko iyi coalition yagabye igitero idafitemo abasirikare tumenyereye b'abanyangora cyangwa abatanzania n'abarundi, ahubwo ni coalition bakiye kuri FDLR, Mayi ndetse n'abo basirikare ba FARDC barimo hamwe. Rero ni coalition imenyereye imirwano kandi ubona ko izobereye ibi bice cyane, yanabibayemo kandi uzi ko ari ibirindiro byabo byabaga. Ni ikintu rero gikomeye cyane ubona ko intumbero yabo bafite ni intego y'uko bashaka kwigarurira izi za Mpeti, Izahura, Karenge, Ikabo, utu duce twose bashaka kutigarurira ngo mu gihe bo bari bafite intego y'uko badashobora no kumara icyumweru cy'iminsi 7 batigaruriye utu duce. Rero ni ikintu gisaba umwanya cyane kuri M23 ku buryo bwo kwitwara neza ahantu kandi bakashyira imbaraga mu buryo bwo kwanga gutakaza ibice byinshi ushobora kubona ko kubibona bishobora kugorana cyane. Iyi rero ni operation yari iri muri iki gice kandi ubona ko yasaga naho ikomonekana n'ibi biri kubera mu nkengero za Goma hano muri iki kirunga cya Nyiragongo, ndetse ubona ko byanze bikunze ari ibintu byari byarateguwe kugira ngo izo operation zise n'izihagurukira rimwe, habeho gusa naho M23 isa n'ihungabanye kuko ubona ko bari basa naho baje mu birindiro byabo bikuru hafi y'umujyi wa Goma, hafi ndetse ya training ku rwego rwa M23 isatira za Cyanzu. Rero urabona ko ni operation yari iteguye neza ku ruhande rwa FARDC, ubona ko yari yo gukoma mu nkokora M23, uretse ko nabo operation bafite muri iyi minsi zo gukumira ibi bitero ndetse no guhangana nabyo zirimo imbaraga nyinshi zikomeye cyane, kuko ubona ko n'ubu muri izi nce zisatira umujyi wa Goma hasa naho M23 isa n'iri gukubita itabarira, kuko ubona ko yashyizeho sharing iri ku rwego rwo hejuru ku buryo bashaka kuzakora operation ndetse binjira muri iri pariki ya Virunga ndetse ahaza Nyiragongo na Nyamuragira, bagakoramo operation mu buryo buzaba busa naho bisanzuye neza bitewe na sharing irimo, kuko bari bafite amakuru ko harimo ibirindiro bikomeye kandi bubatsemo ikintu cyitwa indake zo ku rwego rwo hejuru ku buryo kubakuramo basiga byari kuzagorana cyane cyangwa bakahatakariza. Ariyo mpamvu ubona bakoresheje iyi tekinike yo gukora sharing muri ibi bice bya Nyamuragira, wumva aho bari urusaku rukomeye rwa buri munsi abantu bahora bibaza. Yes, bwana Bizima, biravugwa yuko n'ubundi operation zabaye amagasi magingaya bikomeje kugaragara byatumye abasirikare bakuru b'ihuriro rya AFC baza muri operation aho ngaho n'ubundi zaho ngaho. Biravuga yuko akagambane gakomeye ariko katumye bamwe mu gisirikare cya AFC nibyo tuba twumva ariko biba bihwihwiswa, ariko uri kuri tera ushaka kumenya how situation how iki maramatsiko abakunzi n'ubundi ba Kigali Lion News. Ni ibiki byabaye mu gisirikare cy'ihuriro rya AFC M23? Amakuru arimo arahari, uretse ko nta makuru abasa naho ari ubwiru nyine ataratangazwa, kandi uzi ko M23 itagipfa gutangarizaho ikintu kimenyekana nyuma y'igihe, ariko nta makuru haragaragaza ko bari bafitemo abagambanyi kandi bari ku maranka yo hejuru ku rwego rwa colonel. Ubona ko ariyo mpamvu ibintu bikomeye byose byajyaga kuba ugasanga hari amakuru bigaragara ko yabayeho, ndetse harimo iziriya mfu z'abayobozi bo muri M23 zagiye zibaho. Rero ni ikintu gisa naho cyagaragaye nubwo bitaratangazwa ko harimo ababashije kugaragara, ndetse bari hafi cyane y'umukuru w'igisirikare cya M23 General Sultan Makenga. Rero urumva ko abo bari basa naho
cyari nk'igisasu rwose cyari kuzarimbura uriya mutwe wa 23 kuko byanze bikunze operasiyo basaga naho batangaho amakuru ku bayobozi icyerekezo bagiyemo cyangwa imigambi ikomeye ya operasiyo bagiye gukora. Urumva ko bagiye bazitirwa byinshi cyane n'abo bantu batarabasha gutangaza amazina yabo cyangwa ngo tumenye abari bo, ariko iki ni igihari cyane kandi bumvaga ko nabo ubwabo ku ruhande rwa 23 bahoraga bavuga ko umugambanyi ahari kandi iteka byanze bikunze bizarangira amenyekanye. Yes, bwana Bizima, tujyane ku zindi axe nyuma y'uko n'ubundi bivuzwe ko drone ziri mu Minembwe ku munsi w'ejo nyuma y'ibitero karundura byakozwe n'ihuriro rya FARDC, ndetse nabonye n'itangazo rimwe ryamagana drone ngo ziri kutambagira ikirere cyo mu Minembwe, ndetse ni byatangajwe na FARDC, aho batangaje ko drone za AFC M23 arizo ziri kucaracara hejuru ya Minembwe. Ibi ngibi byifashe bite? Ibi niba bigenda bitangazwa kandi tuzi ko n'ubundi operasiyo zikomeye iri huriro rya FARDC ryakoze ryasize rishegeshe neza ibi bice bya zone ya Minembwe ku maxe agiye atandukanye, ndetse hakaba hari na radiyo yasenyutse bitewe n'ibyo bikorwa. Amaginga ya nta bantu bari babarurwa se, kuko kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwavuga ati wenda hapfuyemo aba, uretse kuma iyo radiyo yo mu Minembwe yabashe gusenyuka, abaturage bahasize ubuzima. Nta ese inzu zaguye zingana gute, nta makuru saha iyi ngiyi muri iki cyondo cya kare yari wenda yumvikana, kuko ndabizi hari igihe mpamvu aho haba ari network za radiyo zimwe na zimwe mushobora wenda kumva n'iki, birashoboka kuko amakuru menshi akunze guca kuri radiyo. Akaba nayo mpamvu bivugwa ko off target yo gusenyera radiyo yatangazaga ngo ibikorerwa muri biriya bice bya zone ya Minembwe, akaba ariyo mpamvu yasenyuwe. Akabenshi ntago babivuze, ariko ni bamwe mu banda kavazi banjye bamaye ayo makuru, ariko maginga ya kubera yuko nabo abatari bamenya ngo bimeze gute, wenda urabizi ko akireka ku mirongo y'imbere y'urugamba n'ibivugirwa muri SWAD yabo, ariko icyo nakubwo ni mu mvuze SWAD bo babyita ama defense, ariko byaba byifashe bite nyuma y'ibikorwa bibi ihuriro rya FARDC bakoze muri ako gace ka zone ya Minembwe, bwana Bizima? Yego, ikintu gihari kigaragara neza, ibyo FARDC isigaye ifite muri iyi minsi iri kugaba ibitero bya operasiyo birimo intwaro, indege n'ibindi byose, ariko ntabwo ari byo gusa, kuko ahubwo urabona ko hari na operasiyo y'ikintu kimeze nk'ikinyoma kubera ibyaha bakoreye muri iki gice cya Minembwe, kandi ubona ko ari ibyaha bizagira ingaruka mu mateka yose ya DRC kuzageza mu myaka ibihumbi. Ni icyaha bakoze nkana gisa naho ari ukurimbura, kuko nicyo cyabereye muri Minembwe. Rero iteka ryose bikuraho ibi bitero bya drone niba bashaka ko bimenyekana ko ari bo bari gukoresha izi drone ziri gukora amahano kuri uru rwego. Ariyo mpamvu ubona ko batangiye kubyita amazina ko drone ziri kuzera mu gice cya Minembwe no mu kirere cyaho ari drone za M23. None se ko ubizi neza ko kuraswa haraswa mu giturage, ndetse hakaraswa ince nyinshi za defense ya M23 na twirwaneho, hakaraswa ibikorwa remezo. Urabona ko M23 ariyo yarimbura ahantu yifashisha kandi ikeneye. Iyi ni ikinyoma, urabona ko ari uburyo FARDC iri kwiyambura iki cyaha, kandi izi ngaruka zacyo ko izakibazwa mu gihe icyo ari cyo cyose gishoboka. Rero ikiri hano muri Minembwe ni operasiyo n'ubundi bari gutegura, ubona ko zitari gusiga ikintu na kimwe, yaba ari igihumeka, yaba ari inyubako, ibikorwa remezo. Nk'iyi radiyo yararashwe ntabwo ari iby'urwenya, kuko ni radiyo abaturage bifashishaga kandi yatangaga amakuru ku gihe cyose amanetiwaka yabaga yabuze. Abadafite amakuru mu cyerekezo cya Minembwe bari mu ntera bakurwaga amakuru yabo bakamenya uko hiriwe n'uburyo situasiyo zaho zimeze. Rero ntabwo iyi radiyo yabaga isa naho itanga komunikasiyo mu bice by'abantu bari kure bakamenya amakuru yaho, ntabwo bari gutuma iyi radiyo igumaho. Ndetse urabizi ko hari n'umunara barashe nawo. Urabona ubu ngubu ni ikibazo cya netiwaka ku matelefoni, ikintu basigaranye muri biriya bice ntashobora kuba ari wifi gusa, kuko icyo nkeka cyo ibijyanye no guhamagara rwose bishobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane muri kano gace ka Minembwe.
kubera uriya munara waho warashwe. Rero ikintu ubona ko FARDC iri gutegura hano cyaba wacita ko cyari nk'itsembasemba ku bintu byose, mu buryo ubona ko urugamba rusa naho rwayigoye rwo ku butaka ku rwego rwo hejuru, bakaba barashakiye muri buriya buryo bwa sharing gukoresha artillery ndetse n'indege mu buryo bwo kwangiza buri kimwe cyose, kuko nk'ikimenyetso gikuru kigaragaza ibingibi ko ari urugamba rusa n'urwabashobeye, bageze ku rwego rwo gufata imihoro batema ibigori bitarera bihetse. Urumva ko ni igikorwa cyo kuvuga ngo bazabura ibyo barya, kandi babizi neza ko ibyo bigori atari ibihingwa n'ayo 23 muri kara gace kuko karatuwe. Rero ni igikorwa ubona ko FARDC niba ari uko yabikoresha ingabo z'amahanga cyangwa se zidakunda iki gihugu kuko n'ubundi zitagikomokamo, ntawamenya niba ari ideology baba barabashizemo nabo ubwabo, ntabwo wamenya ibyo ari byo, ariko urabona ko iyi coalition iri muri ibi bice idashaka aba bantu bari muri Minembwe, yabo ingabo cyangwa aba banyamurenge abaturage bari muri iki gice. Nta n'umwe ushakira ubuzima bwo kubaho, nta n'ubwo intambara barwana ubu muri Minembwe ubona ko ari intambara y'igisirikare cyo guhangana mu buryo ubona ko icyifuzo cyabo ari ukwigarurira iki gice, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo base n'abahanagura izi operasiyo ziri kuhabera, ndetse by'umwihariko n'abaturage baho bagashyiraho burundu. Yes, Bwana Bizima, urumva ko ari ikibazo. Nta makuru ya Uvira ko hamaze iminsi hacecetsemo ukuntu, ese bacecekanye iki? Bamwe bati AFC nayo iri kubyitaho, irashaka kwinjira mu mujyi wa Uvira kugira ngo irebe buryo ki yahangana na deployment zica muri biriya bice, kuko bisigaye bigaragara yuko ingabo nyinshi zijya gutanga imisada n'ubundi zituruka mu Buvira zikazamuka muri iriya mihanda ya za Kirunga zizamuka mu ndondo ya Bijombo, ubwo n'ubundi ni muri ya misozi icungamiye umujyi wa Uvira. Ubwo ni hano mu bice bya za Gishebwe, urabona ko ariho bakunze guca nyine. Urumva kandi uko byagenda kose iyo uzamukiye muri za Gishebwe, urumva ko uko byagenda kose deployment zikorwa muri no ntambara iri kubera za Mitamba. Urumva hatabayeho gufunga n'ubundi kuvuga ngo urugamba rurarwanwa byagorana, ndetse urabona yuko abasesenguzi mu bya politike bavuga ko byibuza kugira ngo Minembwe igire agahenge ari uko wenda habaho kwigarurira kwa Murima ndetse na Bibogobogo, ndetse bagafata n'agace ka Baraka la main road igenda ikagera Baraka, kugira ngo bafunge zirafuwe zose zikurukamo deployment ziva za Karemi n'iziva Bujumbura, ndetse n'aka gace ka Uvira kakaba gafashwe, umutekano ukongera ukagaruka. Bamwe mu baturage batuye muri iyi zone ya Minembwe bakabona ubwinyegamburiro bitewe n'uko batabona uko bajya guhaha, bitewe n'izo nzira zose zagiye zifungwa zibahuza n'umujyi wa Uvira, zibahuza n'umujyi wa Baraka. Urumva ko basa nkaho bari closed. Bwana Bizima, urabona ari iki kiri gukorwa? Wenda sinzi uko byagenda kose, ariko ntago ushaka kuyoberwa uko wenda biba bimeze. Duheruka kuvugana ejo mu masaha y'amanywa mo gakeya, ngira ngo nibwo duheruka kuvugana, ariko ndumva mu masaha y'ijoro nta kintu ugize nkubaza wenda ngo tugire network zabaye nkeya, ariko wenda hari icyo wenda ubona gisa nk'igitutumba. Bwana Bizima, yego niko bimeze nk'aha muri Uvira, urabona ko hari ikikango cyane kuri FARDC ndetse n'iparti irimo ingabo z'u Burundi muri aka gace cyane, ubona ko ari nazo ziri kugwiza amadeployment cyane nko muri iki gice cya Mitamba, Murambya na Mugeti, n'aka gace Kabarute. Ni uduce ubona ko barimo kusa naho bashyiramo deployment nyinshi ku ngabo ziri guturuka muri Uvira, kandi ziganjemo ingabo z'u Burundi nizo nyinshi. Urabona ko byanze bikunze bashobora kuba bafite amakuru ko M23 ishobora kugira ibitero bikomeye igaba iturutse muri ibi bice, kandi bo intego yabo ngo barashaka kuba bakora operasiyo zizamukana muri iyi misozi, ndetse bagasa naho bagabye ibitero bisa naho biturutse mu nce ebyiri zijyanye na ziriya nce ziri inyuma, uturutse muri hari agace ko kwa Barutse. Ubona ko abaturuka hariya za Baraka nabo aricyo cyerekezo banyura, bo bagakora ibice bibiri ku buryo kugaba ibitero muri Minembwe biba muri kategori ebyiri bikagora.
M23 twirwanaho kubasha gusa naho babikumira, ariko harimo n'ikikango cy'uko baba basa naho bakavarinze iki gice cy'amayira yerekeza muri Uvira, kuko biteze ko byanze bikunze hashobora kuba operasiyo zerekeza hano muri Uvira cyangwa Baraka ku ruhande rwa M23, kandi ubona ko ari cyo cyifuzo kiriho ku bantu bose bahora batakamba basabira umutekano muri kiriya gice cya Minembwe, kuko operasiyo nyinshi zitegurirwa muri Uvira na Baraka, kandi nizo zihora zizengereza iki gice cya Minembwe. Uretse nda drone zishobora guhagurukira mu Burundi cyangwa za Karemi n'ahandi, ariko ubona ko ibi bitero byose bizamuka muri Minembwe nta handi bituruka atari hano Uvira ndetse na Baraka. Rero M23 hafite umukoro cyane, kandi nicyo kintu kizatanga amahoro muri Minembwe ndetse n'umutekano usa naho urambye, kuko ubona ko ubu nta gahenge babaha, kandi udashobora kubara ko ari ibintu bizarangira, kuko ubona ko iyi coalition ari nini kandi ifite ibikoresho idacika intege, ibitero byahoraho ari ibya buri munsi muri iki gice cya Minembwe. Yes, Bwana Bizima rero reka tugushimire muri iki gitondo. Yego, urakoze cyane nawe, umunsi mwiza. Yego, reka tukwifurize amahoro ndetse n'impagarike muri izo zone murimo z'imirwano. Twihanganisha bikomeye abari muri zone z'imirwano n'abarwayi muri rusange. Reka rero natwe tubashimire bakunzi ba Kigali News. Reka ducukiriza hano ubundi update zo nakagaruka, atuze kongera guhura muri update zikurikira. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.